ka National People Party NPP kala sangak dan ya kaseng Voice of the People Party bakal syet lupa ya upat ba kelempat penaruh ya ke election MDC. Presiden ka National People Youth Front NPYF kabadai ketenak samla ke NPP ubak wailat miki syala ula keno baka WVP kala syet batok ya upat ba kelembat ya kenong rim kumbaladep kular naduk mencua. Kani ke jingkren UMLA ke Jawai kalong hadin baka WVP kala ai tiket MDC ya MDC membentah kanot Jawai uba Andrew Sulai syaka JHDC. Unong ilam ke WVP uba Aden Embasai Moit kaman chua oleh jukren pajba ba ke WVP kanom ai tiket ya kibru ke belaju election ne ya MLA ni MDC handrai kan ai bet tang ya ke bedang thamai kat kum ke jingkren jongki keleng layoi baki bat nong rim bat kin om ai tiket lane pediang hakaseng ya kibru ke bladon mentalupa hakasan bertai kum ki MDC bat MLA laong ubak wailat miki syala bat benram dak kene ke jinglek ki patba ke lesyak thok namar bak WVP ke kelembat ya kata kenong rim laban kedeu bak WVP dangshen kal pumna ya ki ketong nak peta ki election MDC bakan thup arku sangut ki ban yakun ha Jantia Hills Autonomous District Council JHDC bat arpe nyungut pat ki ban yakun na Khasi Hill Autonomous District Council KHDC bat hapedeng kini UMDC kanot Jawai uba Andrew Sulai ula pau kerteng kum ukertong jong keseng WPP.